Ndeto cia Meru TV kambiria kigitani gaka wametaga Faminas wa Kimathi. Tukiambiria ndeto cietu na ati akaribatigania histe bara batumagira barabara ya Mekindori miathene bari na kuwirwa nyuma ya mujumbe wa Nterino Mporo wa Bore kuthina mbere kwigua kithondeka barabara ino na bobo ikuingia wirane bwake bora aigire kagitakara arombaga akaribaba kura ntuburende bwethiritwe kionanirie tariria ma gatuniaga ni kunenkanirwa na narende akaribethiritwe bakibumagire na nkatho imbingi ucokeria mujumbe uyu nontu kuina mbere kwa kirutanagiria na kuiga wirane bwake borathie na mbere kwigua akibaikira kagitakara abarombaga kura. Mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturia wa The Ranger nwewe nacio Meri etano akinyuma kura kumba kwethirikira ngombo bongo ejombo gachiganisti Mporo wa Bore na etete na mbere kwethira kure mawira na mbere kwethira gekira kariba gishukumbuke ke itakara mba kwethira kibaromba kura barabara kathumbire chombere kwethiriki kwa mokuma Mporo wa Bore kuritirito yutene mwake nongire 17 na ndi Mporo wa Bore na itharathari che kumba kwethira gitira barabara kumba kwethiriki chokaniro ringi ntukerwa ri contractor anenkiri barabara kuma Mekindori ta miathene na mbere che motora kumba kwethira kimekira lami orera karibara boko chumire tena mbere na kwethira bakiwirirwa barabara bombete kwethira kathiri mubunge shumbuga chiganisti Mporo wa Bore oraba wite barabara ni thirite getuwe kinyamara kinene kuma Mporo wa Bore ari guchindo mwake nongire 17 hinde barua bena yake nono Mporo wa Bore na rikete kumba kwethira gichoka mubunge wa Oringi orera barabara ya mbirite kumba kwethira gikira lami bombere ne ushokia nkatho nonto bathirikari yetu ya mheshimiwa Mporo wa Bore nonto barabara ya miathene kenjai mwanka Mekindori arombere kipindi kio uhuru na noe MP ombere kuretera uhuru wa kira furondi kwena teri muno na igwe ya barabara eu au metene tore kuringa kura bobo etoringira kabea barabara eu eronga mame yake 5 na kounende nyuma ya ushokia Mporo wetu ringi itukona maendeleo ya kuambiriria na ntuko inkai kana meri enna aretene barabara ei turite thine nyingi muno nonto tuko urirwa kukaura ke barabara ei itaikala kinto na byo shokere murungu nkatho nonto turi ushokia Mporo nyume maciara yawe ya kuambiriria kuonekana nyume meri emikai na inkone ende barabara ari wikirwa rami thinera twari ya tutemira ringi nende Mporo muyumbe wetu ari kuo thai Mporo wa Bore utongoria bo ibokobua iyo mendeleo tukona barabara ine thai itechoka kewikirwa lami woni nkawibwa muno ke Mporo wa Bore na baba muthurire uma murungu batongoria Mporo wa Bore aikai komeke mingi na no mwanka mwathani utongoria bubureo ake akunena nene ankuruki yau towirwe twetiganie Mekindori itocokeria mheshimiwa wetu Mporo wa Bore nkatho nonto balamira orete na thai tumiona itowiritwe muno kamurungu wa mutharime na itwithirite tukacitwe muno mantu na barabara lakini kumarira barabara lonjero ni Ruto aiso akura sa president bala onjibena Mporo wa Bore eso ampura kura cia MP bari usindwa otwika MP otiania isi ya kutwika ate Mporo ate ona kura nguma kabea mwanka tha ikuru barabara u ne alwamire lakini to soya nkatho nonto murungu ari utethia Mporo eu nkuma barabara yake wita soa bagita na mbere kwaria karibabo wite barabara komba kwithireki ya utethi bonene kiribo olabo wite bena wirigiro mindo yo komba kwithireki cha mauri na biashara komba kwithireki ukira nterei barabara no utethi watiri barabara no utethi bakuma Mekindori biashara kaingi anage ni bakeya ni otonaira a biashara bakainga ingia nkuruki na nyaba tutore atori tuketha ito faindika na barabara ene nonto muntu ayeka into bia kinya kantie ya barabara ene akona mbeca na itethie kinya ke biashara ndene Mekindori komba okura na kinya skuru tukomba kona njira cia witana skuru na ngari tena mitaro kuitocokeria mheshimiwa wetu nkatho muno nditaba nditangwe bonda Mekindori kenjai na thai tukuruka nontu barabara ikwasa wasawa uthia buru akaribaba mbicha kwithira kiwiba kwatana na itaria Mporo wa Bore kumba kwithira kithama kuma kira Azimio na kwatana na thirikari William Samoei Ruto oraba weteri italiri nene kira kariba chiganisti nontu ba na wetiko kumba kwithira kiwatira wetina mbere kuma kira thirikari William Samoei Ruto miaka 5 ethira turari twikuimba kwa ciako na nawira ke akurita twana twaweka ciako tiania turatwari twikuimba kwa ciako ndembera kwenda mwiri boya nontu ka ciako itukona ndikuthira tukwambire kuruiro boya
Hii barabara mbere ira tuona icoka yaurite miaka 10 mithiru kuma yakwingwa ari kuya na tumatha twawe arachunwa arochunwa turatiwa turaimbaga ciako ende na otwonki tukuibwa ya Murungu amutharime. Mheshimiwa wetu Mpuru wa Buri tucokia nkatho buruba na Mheshimiwa Ruto nontu bo meri ina ucoka ngwene na kombo twikira kabalabala ka etulami tukwanga ina amutharime na mwainto binge bibinge ete na mbere uturitira ngogo na itukuwatanira na thirikari ira ainio Ruto na itomura nyibwa no muntu mume ararombete kura arete sendi ya Azimio lakini kurekio tonyo ntu bo interest chatiania na umirekere Azimio arakuma keunda na watanira thirikari ire kurutangwene kenda mwananchi otiania aomba kona kiekie mete na mbere na wiciomia iboya no tuboko watanira thirikari Ruto ira ye thirikari nere kuturitira ngoe ya wananchi ba Kenya thai nekenda maendeleo yara yange yonthe ya witaika tukethira tuiona na njira ira batirite na nkimucokairia nkatho nontu twamuringira ekire Azimio utala thaya thirikari ni muntu mume nontu bwetu tukaria antu batigania east akumatiani mbechana msimuturia wathirinja ibwega nontu mutongoreka gitakara athina mbere kwigua akinenkagirwa kura ni akari betha wa bena witigio noe na ikio gitumi bathia na mbere kwigua bakibonenkagira kura na kagitakara no mutongoria akinyithanirie mantu mara erire akari bobo bona na yate akwiga witigio bora athire na mbere kana bwari na akari bantere ino ibwega nutubwa mutongoria uyu tukirekana na riboti ino gaturithirie kungi na kunara munini wa governor county ya Meru na nawe waziri wa mantu makore na ugima ethiritwe akiromba koti amwe na thirikari nene gutigira ati bakuwatanira kaingo gushwira ntaira miri iraitundanirite mocharini ya cibitari nene ya Meru na arende ethiritwe akiuga miri ino ni kubatara kwigua ikinyithanyithagua kaingo kinya miri ngire kubatara kwigua mocharini ino ikaita mbere kwigua ikionaga kanya. Mwandiki wetu Wanthe Tumureithi Waba nawe na riboti ino. Nitwethirite as the government na department ya health twina thina ya congestion ya miri mingi ndene ya mochari chietu. Meru General Hospital level 5 yena miri around 310. Nyambene ira ye number 2 yena miri around 270. Kankwenda ku report na arua ati thineu ne thiri kana ne reduce na big percentage nonto sibitari yetu ya Nyambene irari na miri 270 na mirira mingi irari ire yukaswa nau barabarene miri ya accident miri ya case ira antoboro eri barabarene kana iginyamichie alafu antobao bakare yakubejira but kiumia kithiru miri 190 ya kuuma mochari ya Nyambene level 4 hospital ni ete disposed itugucokeria court chietu nkatho na kinya other actors ba public health police parabe bareta miriji itubacokeria nkatho no ntubwa ku to support bakayukia fingerprint na tutoka apply through the legal department ya Meru County Government nikenda twewa orders cia ku dispose mireu kuringana na ura sheria ikuga kwou mochari yetu ya Nyambene level 4 hospital itena congestion irerario na mbedele kuromba court chietu rira twa request for the disposal ya mirira etenene itukuromba by be available for us nikenda tutikethire cibitari cietu ciena miri mingi na tucoke tuwe kuma government ya mama yekwe ya in power nitwethirite twina good services in our hospitals aritingoge beto neto bamenyera bwega neto bare ya mechara promptly mweri jwathira na tuwe kuma tuwe kwambiria kwa na good services na ritingoge beto bawiretwe na kinya twekera ndawa cibitari cietu other counties ciambiriria ko flow antobao kwe ndene ya cibitari cietu so part of mirira twene ndene ya mochari cietu
tiba Meru County. For example, ya Nyambene kwina antu bakuma Isiolo, kwina antu bakuma Tharaka Nithi, kwina antu bakuma Kitui, and iyo manjabu twina yondene ya Meru. Kwa manto ya mega no yethaira kinyayo yena disadvantages. Twegera sibitari ndawa antu bake ya kinyawa te ba Meru, but they are all Kenyans and we are here to serve them. Buruna wendo bubuinge na with all the tukithiata. Na riboti yenu igatunengera kanya ga kumagaruka gukujia ruo anini utikathi kuraya ngucokera kengo tuthirikiria ndeto cia Meru TV hogoro. Solution Afya Cover ni ugitiri bukinyanite na bwako nembo bukojo waku leo tungata bwa chibitari bora nebo ateja kana amemba ba Solution Circle ugitiri bu bora jana gukurukira mutaratara jwa uretibwa utunga cha Kenya yonde nya ni buronga maira ekrobari to kana rewa konanwa na mutino Solution Afya Cover bari lungurwa Jubilee Health Insurance Limited alejo jana ga utunga tabwa mithemba ije comprehensive cover, affordable health cover, provision to add household members to the policy, simplified onboarding process, covers newly diagnosed chronic conditions and inpatient, expensive cover for pre-existing and chronic conditions including HIV, AIDS and cancer treatment, inbuilt COVID-19 cover for inpatient, inbuilt maternity cover, and last expensive benefits. Kumanyamantu nkurukitu ringethi mungu kurukera 0728787972 kana 0734321924 kana uturiungire Meru Mwalimu Plaza barabara ni Agakoromone kana kirindu wangi chiatu chionde iriria kuinagwe nombe nyo tuandikira gukurukira email info@solutionscircle.com website yetu nayo ni www.solutionscircle.co.ke. Solution Circle, your ultimate financial partner. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkanira kirio. Meru TV tugukinya kengo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini kengo tumenya mainge na tuina mbere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango watu baitithanie owatanite nani Faminas Wakimathi ake aga kwa Meru TV. Tugucokera kairi muraithiria wa Meru TV kengo tuina mbere kuendelea na ndeto chietu na tukithi na mbere na ndeto chietu nati akari baba rutagira wira stage nene ya Meru bethiretu bakiromba governor wa county ya Meru kawira Mwangaza utigira ati na kubanenkera Mwangaza agaba rutagira wira ukurukira gita kira bakwenda kuthondekerwa nuntu bagitariria baugite ati gukara mwinduni kwethiritwo kibatiga mawatini manene muno mawamba na kinyango gichiago chithiri twikirema kuthina mbere kwigwa ikirutikaga
Mwandiki wetu wa Ndeto Frank Munene na gutunenkea ripoti ino. Biashara monobo kamati stenji nene Meru ntima istikishigo bunge ke North ne beteta thirikari nonto bako bagwateria gitakira kenene kiba muri kara stenji je na gitakira kithiretia biumia kathomba bagetanaga ne kenda bakethura bakigwatirwa bagetarire kinyango gyo yo kamati ne kwithurwa kinama ugategera ugeno kona ri bererere kirario twaroka uketho kwina biria rukiri tayo tia biria rukiri ali jo gukere buru kitake kuma wote mtu akuroka anya biria wango ibokira kujana ibo to romba kithonde ko igenda twenderea kuroka rukiri tukona mbecha kwirukiri pesa ko ezioro aja turakwina gitage ki gitari kiria kirario turakaraga muno tu secure ndi muno nontu nyantu baromba kuma Nairobi bagatwithira thachira nusu nontu kwina right lakini ande kuma rata ira yo ikora anto baya bakagitene bageta bamugutano nontu batana kuja mundune ya mbita wa Alex Mudurania itagango ikora Express Company na uninkara stage ya monko tuko monga daijire jegoro iturakamatene antu tuko abare mabruno nontu batekonda kuya stage nontu bwa kuna mundu nontu bonene anto bareja bakatunyura nyabejite sindi batunywa mbecha bangi batunywa byondo nande anto akogete security buru nande itukuromba county tutithirie taeje ora kumbekeka nonto tukura thina muno twistingi aja ugoro nkugo maybe apart from matatu kinya security anto nonto kinya kurubo mitato kone no bakuiwa ekuru batekore kwa utuko kiwa mbecha gutunywa guchukumwa manto maingi muno tonete aja eria kurare onto bara karamo nka thaithatu thainya bekenda ya chaichao utiri ciruguri mpesa za ruguri lakini ane mpesa the mutha kumrejire ikuingwa nkurukia biashara baba ne bogeta kinyoka rene bodire to bekithuka kuma gitagi kikiora nyonto kamati bo bodara bogeta na mbere kuma mathene jarukire na riu biashara bangine baremeto kurokaga nonto bokaria na kinya mathene jogoro ni kukujiri kuthura kuri na magereja kuna kinyanduka ciao yotha mgitonga eke murefu stage aja nande stage mbere iturara security ndongi mono nonto gitakire okona aria gitake ukithara ya muthenya na thako michio tuko anto ibeja stage ne itamba area gwikira abiria nande ugategera thaira gitake ukirethaira kirio anto ibareja mapema na ngare mbere igakuria 5:10 ka 5 lakini thai witaga ngare iri kirwa ya kinya mwanka thako mnejera nuchu nande batu tokuga anto barapo pareta tayu beja batwikire na bamenyeta nonto iran tayu irethaire tutire igagwa kabu lakini mbutha ayi origwa na miore na nyecho ito atunyoka yanto makandara au bakiringa wangeta bakena mirana au bakai abiria barato kamata nandito koromba county nya mama tegere nteto yuno ntunwe tai nwe kiongozi wetu kana nwe ngabana wetu atuchokerie gitake una tukagwirwa muno nonto tereo nya mwamba atendo kwiria werune nonto muntu moyeta mundune Cyprian Ngojiro uri mukadirigete wa stage yeje na kiariria biashara baba nethiritwa agita gavana county Meru na thirikari yawe kuthura bagetagero nyamara bura biashara baba bagukurukira ibwaga mbita Cyprian Ngojiro ini chairman yola na ini chairman wa business baba on the vendor stage na ango gwatane ababo kariaja nonto bwa thinira tukora nene stage itukuromba county government nonto tekumina kwina kasoro nonto ntukwira kitakite na arua kiathuka gitura kuthuka twabaringira thimu gikeyoreo kikathithuoreo o twaringa report ikathithuoreo na ente kumina thina ri nonto twina bimye biere turamikite na inkuthwani bakwithuranira abo bagatuthitheria ndi baigwa kiao batuthithangirie nonto kinyake the mbecha bo twira tuthe kire kwenda kuthithua twathithia nonto nande ndendo ugothi uruke nyombe ejiro aturi wone ni umurike wone ni rauna otuku nonto bo mugundu ya jure aja na ande thina tu ino ku security ni nene muno nonto atu berara guku na twirara kwingana nabo
kou atukuromba tu batwigirwe kiao ku kiao batuthire gitaki twina thinene ndene stage nondu muntu wa murumirio achoko wa mwata nuye mparere therenio kou inkuromba tu county government butugirwe kiao utongeretwe mweshimiwa wetu ura twendete muno kawira butithangire gitaki twina thina muno akuma stage nene Meru tauni nene Meru nkiripotera Meru TV Mbeta Frank Munene Bwega Frank Munene nontu bariboti inu na njira enkinyanire kuna tukithi na mbere na ati MCA Wegembe East Mureithi Muteria nwenetherete akiwa kwina obatu boa kigina kia Ward Fund ko ina mbere ko ikinenkanagirwa kaingo gutigira ati ma MCA ibao kinyia kare kaniro kao kara baigire akari kagita kara babaromba kura kagita ni wakara kurukia thiritwa gicokia nkatho kiri munini wa rais Rigathi Gachagua nontu wa mishamino kathomba ira thiritwa kina mbere kuigua kiruthaga ya kuona ati kwina thiri county ya Meru kagitani waku thaino antitwa bambirite ucoka mashukuru na thiritwa kiromba cia na bogotigira ati ibao cokia ana bago machukuru kaingo tigira ati ana baba baukinyaniria iroto biago mwandiki wetu wanthe tumukiri wa Nkonja noe winacio ingende ne Meru County bena matarajio maingi na expectations nyingi na ntupa kutorongoe mashinani kienda kuo ndenda put manto clear kuna negotiations kuendelea na ntupa ngwata no te mtu tendete ngwata no ntu Kiswahili kiwo moja ni nguvu tengani udhaifu and then Meru County te mtu tokoma mantora la between batu MCAs na governor katu kinyete almost ngwata nero ngwete ke deputy president Gachagua tumushokren kadho no tunoro ogre mandate ya mwangiyo ari yakana gwatuke utumia kwa rui muntu ivivi na gwatuke deputy president no tunwe kingpin wa Mount Kenya no kaingilia kenda tumba kuona Meru ikuona maendeleo ni MCA Wegembe East Ward Mureithi Muteria rira akua kwina bata MCA kuritangwe matorene no ntoni baba kumenya narangwe ikwendekana na kinyakiriwe ni bwambasare no baba kumenya ana barabare matorene rira akua akaribe na wirira bunene kuritorongwe mashinani ni ma MCAs okaitene karaso ketenkatho kire munini wa rais Rigathi Gachagua no ntopo ciumye kuria there kenda akariba Meru bona weti na mbere kintu gitumite MCA baronga makindete kato kwenda oni mbumete ndene Wegembe East Ward nkumenya njira ni thukio ntongo uyu na koreka tu kwenda kumimbi Wegembe East Ward ya tengro milioni yana kena nkiwa milioni ikumisha njira mbe mbori ntundu ya ntu ina njira ko kwenda beja nkemenya milioni 5 cia ambassador menyote mwana nto form 1 ya thayu ketha kandi na ambassador antu bonde na ambassador kwa soka ndesku cia kwa 5 ana bosoka mbecha kuto that we patient abogona yake MCA basiendete sana kato kwenda babue nyuma ene muno manto ya buke watuthira nyanthenge watuthira nyanthenge no ntubuka benefit na manto ya tambere lakini tukiagola tuakira manto akithoka site nkoroki na brato kwenda kwera antu ntungotike Meru rua sana by next week kwenda kwena ngwatano agera tumba kumenya buto mbota ithia na ba na kuorira anaba form 1 botonya skuru Muteria na kuromba anaba keya komia ciari mitwe na kabaite skuru ira musiari akombana nayo kenda kwa advice point you untubombere oya gotha kuna mwana wabo class 8 skuru la mwana etiro the desku ngenda kuromba anaba keya kwa asiari stress tafadhali onto desku yondera no ito mwana eta university bibi kenda kana ke determination na urutania kwa kuwe muruto no ntwari mbaraba ndikithirikare baraba Mang'u High School baraba Elenana baraba Bureru no be Ntambiro no be Ntwe no be Ndere kuwara mwana yetu tafadhali wegra musiari pressure akwa au tio tomba kona mtogora fee one ita skuru eu murungu no agodharime musiari akona into maybe ngo for transfer na muthiana kuromba arimi bakende kira bakethete miundeneyo na niba wati weka kenda batike kwanga ikone mpara ya kiaramu taima ore into oya gwatha no mbere kura mikembo 10 kana mikembo 15 empembe kana mng'au ukamatuka kwendia nonto ya kwende no washiruyo imbiana bakare ibun kwenda kwenkare jantu kara muntu arakire neke nchugune bwana manto yakabwa reporter Meru TV kume Wegembe East 1 Mbeta Mukiri Nkonja Ibwega Mukiri wa Nkonja nontu bari botino na njira enkinyanire ku na ribotino ya Mukiri wa Nkonja ma ega tukinyithia muthia wa maratu kubanganiretie ogoro bwa emunthi na nkiumagaruka mitamboni ngakuririkania ati ethina mbere kwigua ukimenyagira muno na mantu marokona magakuretera thina ethina mbere ku ukimenyagira na mantu mara ukona magakuretera thina shosho ambirire ikuyu rira rikwenda gutura mianka emingi ndiani irebukanaga na nara ategi makuyu bagukurukira ikuyu ria rienda gutura mianka emingi
karebukanaga na nara ategi makuyu bagukurukira rara bwega bametaga ni Faminas wa Kimathi.